Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya Syufan dari MelakaFX.com untuk sesi mentoring 25 hari bulan 5 tahun 2017. Hari ni Khamis so semalam saya tak sempat nak buat ada kerja sikit. So kita tengok market pagi tadi sebenarnya ada FOMC meeting minutes lah. This is not as hardcore as FOMC interest rate, they just minutes, but then again mungkin dia boleh menggerakkan, especially boleh digunakan untuk siapa nak bank nak hitkan support ataupun resistance level kan. Biasa dia gunakan benda macam ni lah, simple tools. Okay, so see not much movement daripada dollar index walaupun ada big news. In terms of color, impact warna merah ni memang high impact lah. Tapi kalau kita kaji, that's not that big lah. Alright, so there you go. Kemudian kita ada annual budget release daripada New Zealand. Now, saya sebenarnya tengah short New Zealand USD. New Zealand USD. So, saya pun budget mungkin this NZD ni dia akan lemah, maybe because of this news, but then again kalau kita tengok NU tidak banyak movement lah, even sekarang ni as we speak dia tengah naik, so maybe saya akan loss di sini. Saya saya masuk di M30, stop loss saya dekat 70 if not mistaken atas ni. Kemudian looking forward, saya sell di sini tak salah saya. So mungkin kalau dia hit saya punya 70 dan saya akan loss lah. So tak apalah, sikit saja. This is just minor sebab saya ambil di M30. Saya tengok sini ada peluang because sini kita ada anda kena faham kenapa saya ambil lah this position. Kemudian kita ada divergence sebenarnya dekat sini. Dan sebelum divergence ni dia ada satu candle yang mempunyai shadow yang panjang, long wick shadow. So ia menunjukkan adanya selling selling pressure. Okey. Kemudian pula ada satu candle cuba untuk break ke atas, but then again boom. Ada seller. Tengok pada candle yang besar ni, yang kau-kau masuk ni. So bukan calang-calang ni candle tu. Okey. Bukan calang-calang ni candle. So daripada situ saya expect mungkin dia akan turun lagi but then again mungkin saya silap lah. So entry saya tadi dekat 70.40 sini, slightly below pukul 8.30 tadi. Saya budget di break bawah ni, kemudian saya akan masuk. Tapi nak buat macam mana kan. Kalau kita loss maybe dalam 30 pip sajalah. So 70 is somewhere above lagi. Ni 60 atas lagi. Okay, so itu reason kenapa saya masuk this position. Dan juga kalau anda tengok, perhatikan di sebelah kiri ni 1, 2, 3 ni, ini memang area resistant. Memang area resistant. So saya expect ada seller lah parking dekat sini. Macam biasa tuan-tuan, I may be wrong, tapi analisis saya based on apa yang saya nampak. Saya mungkin salah, tak ada masalah. Sebab saya tahu risiko, dan kalau saya rugi is just 2% of my capital. Tapi kalau saya untung, saya ingat saya punya TP dekat 0.7 if I'm not mistaken. Maybe tak jauh lah, 0.7 sampai here. Sini. Of course saya boleh letak lagi bawah sebenarnya di sini. Tetapi sini dah melibatkan 698. Kemudian 07 ni kan satu round number kan. So saya just ambil yang itu saja. So lebih kurang dalam 40 pips 40 pips TP, 30 SL. Okay. Loss no problem. Problemnya kalau kita dah buat analisis, lepas tu takut nak ambil position. Itu memang problem besar. Maksudnya dia tak confident lah. Tak confident. Okay. So itu di New Zealand USD something, but this news doesn't move that much. So mungkin ada kebarangkalian mungkin saya akan loss. No problem lah. I'm ready. So petang ni ada 4.5 ada GDP from GBP.
we have to look back at GU. GU, if I'm not mistaken, saya ada ambil satu sell position on daily chart. Daily, yep. Saya tengah sell di sini. Now, kenapa saya sell? Di sini, nombor 1, ini adalah 3 inside down, 2 batang engulfing, kemudian dia ada divergence, see? Menaik, ini menurun, kemudian ada selling pressure. Even 3 batang ni kita panggil sebagai evening star. See? So, saya punya analysis is based on the candle dan juga ada divergence on daily. Dan saya punya stop loss, saya rasa 3 apa stop loss saya? Kejap, saya tengok 3060. 3060. Yalah, atas ni sikit je. Sikit je lah. Okay, so this is purely technical. Saya tak mengambil kira mungkin apa nama ni, Great Britain boleh lagi kuat ke hari ni ke ataupun hari-hari mendatang. No lah. I'm solely on technical analysis. So saya mungkin, sekali lagi, saya mungkin silap, but this is my analysis. So mungkin saya akan loss 2% lagi dekat sini. I don't know. So setakat ni saya buka 2 position, dan dekat sini sebenarnya dekat GU ni saya expect dia boleh turun, sebab nombor 1 dia gagal untuk break. Maybe saya tunjukkan balik kenapa. Now ini ada resistance. Resistance ni dibuat oleh satu dark cloud, kemudian dia ada saya buang ni. Okey, kemudian dia ada satu shooting star, kemudian engulfing, right? Okay. Now, 1 kali masuk, selling pressure. Okay. Kali kedua masuk, kita rasa macam, wah, boleh naik ni. Pam, tiba-tiba spinning top. Datang lagi hari besok, bukan saja spinning top dah. Satu black candle, yang mana this candle close below daripada resistance ni. So, pada saya, dia adalah satu false break. So price main-main kat sini, turun sikit memberi harapan, kemudian hari ni dia naik balik. Kalau saya loss, this is my stop loss. Saya mungkin loss. I don't know this one. Tapi yang saya buat, saya based on analysis. Now macam saya ajar tuan-tuan, if you are willing to do homework, if you are willing to struggle masa awal-awal ni, kita nak kena kira, kita nak kena faham market, kita nak kena buat banyak benda in the first place. Kemudian bila kita dah confident dengan kita punya analisis, then kita masuk. Kalau misal kata tak confident, tuan-tuan yang follow saya, tengok balik video-video yang saya buat. Okay, tengok balik video-video yang saya buat. Cuba dapatkan idea macam mana cara saya buat analisis. Of course, out of 10, mungkin 5 saya akan loss, mungkin 5 saya akan rugi. But at the end of the day, kalau saya jaga saya punya reward turis betul-betul, of course saya akan still untung. Okay, so that's about 2 position yang saya tengah keep sekarang, GU dan juga NU. I don't know how it will end, but both saya tengah favor on dollar. Walaupun saya nampak dollar agak lemah, sebenarnya saya expect something yang bagus lah. Kalau tengok kat sini, moment yang mana saya sell GU tu, kat sini ada engulfing. Betul tak? This is engulfing. So mana saya nak tahu dia turun balik semalam dengan hari ni kan. Tapi kat sini ada engulfing. So bila saya nampak dekat sini engulfing, dekat GU saya nampak, oh cantik ni. Mana tadi? Okay, sini pun ada engulfing. So saya tahu satu bear, satu bull. So I might as well sell dekat GU. Kalau saya nak buy dekat euro, dekat dollar index ni, dia punya margin agak besar, menangis saya. So saya tak nak lah, saya tak nak buy kat situ. Okay, so again, kalau saya tengok di time frame yang lebih kecil, di H1, saya tengok movement, dia dah bentuk satu support over here. There is a support over here. So kita maybe kita boleh tengok price bounce through this area. Amboi, color apa ni? Lawn green.
Okey, mungkin kita nampak satu bounce, dua bounce, mungkin ini adalah bounce kali ketiga. Based on the candle, apa tu? Okey, ini nampak lebih separuh. Piercing, engulfing, see, piercing, engulfing. Ada satu hammer comel, so mungkin kalau ini dia boleh close atas ini, cantik lah. Atau bukan hari ni, kejap lagi 1 jam ni candle lah, pukul 3 kan. Kalau dia boleh close atas ini, atas this high ni, cantik. Maksudnya ada prospek untuk di bounce. If not, so kalau dia turun lagi, mungkin buyer dekat area sini akan start buy balik. See, buy. So kita ada satu important resistance very near 97 ataupun within this area. Alright, so support here, resistance sini pun sama, resistance, atau lebih tinggi di sini, di sini. Ini ada area yang cantik ni. First kali dekat sini support, resistance, kemudian dekat sini pun ada resistance. See, cantik. So this is one strong area. Kalau dollar index boleh break situ, wow, that one memang cantik lah, memang strong lah dollar. So saya tengok dollar menghampiri support area, ada engulfing, that's why saya cari peluang untuk buy ataupun sell di NU dan juga di GU. So it's all connected lah sebenarnya. It's all connected. Kalau saya lost, it is my analysis, and I'm very okay with it. Okay, then kita ada OPEC meetings. This is going to impact pada harga minyak. Harga minyak dunia naik, ialah dekat Malaysia naik, dan dunia pun memang naik. Cuma dia menghampiri satu trend line menurun. Menghampiri satu trend line menurun. Kalau kita tengok previously very near to 70, then boom. Apa signal dia? Ada satu hanging man, kemudian engulfing. Kalau kita ambil 3 batang, dia jadi macam satu evening star. Kemudian ini ada satu hanging man, shooting star. So ada engulfing, hanging man, shooting star atau evening star. That one dah very negative dah. So hari ni kita tak tahu. Mungkin dia boleh bearish, mungkin bullish. Ada news penting daripada OPEC. OPEC ni dia harga minyak ni jatuh ni sebab OPEC ni dia gagal untuk kawal dia punya supplier lah. Last time they come to agreement untuk cut production, tapi nampaknya OPEC ni kena ayam-ayam je. So kita tak tahu how relevant OPEC now compare to Pak Arab ataupun US pun cakap lah. Okay, so this is weekly punya unemployment claim, so should be no problem there. And tomorrow kita ada G7 meeting. That is very important. Kemudian core durable goods dan juga prelim GDP. So maybe there's going to be, kalau ada something yang big happening dekat G7, mungkin akan ada gap lah. Tetapi yang lebih concern sebenarnya ialah kepada keganasan ataupun bombing yang berlaku di Manchester, di Jakarta, if not mistaken Bangkok pun ada. So ini adalah satu concern di peringkat nasional ataupun di peringkat international. So safe haven currency biasanya akan bertindak dengan baguslah, which is gold. Kalau anda tengok dia cuba untuk naik di sini, whether dia boleh teruskan atau tak itu kita tak tahu. But kalau dia berjaya teruskan, then we are looking forward for 12.64 untuk price to regain balik 12.64 due to uncertainty, due to fear, bukan due to purely demand. So itu berbeza. Okay, so if investor thinks that this booming punya issues akan impact, so they might as well get gold as their hedging punya derivatives. Okay, so mungkin harga emas akan meningkat. But kalau dia orang rasa okay, that's the other side of the world, tak ada kena dengan kita, so baik kita beli S&P, baik kita beli share. Tengok S&P, wow, dah ke langit dah.
S&P dah menggila, Dow Jones pun dah menggila. Wow. They are creating new highs. So mungkin this craziness must stop somewhere. Okay, ada satu high dekat sini 2179 mungkin dia orang tengah prefer stock sebab bagi return yang tinggi, so that's why dia orang buy. Kalau dekat S&P ni dah tak ada dah, ini memang the highest ni, creating new highs. So kudos to those yang trade S&P dan juga Dow Jones. Saya nak short ni pun takut ni, saya tunggu very strong signal lah baru saya boleh masuk. Okay, so guys, itu saja untuk hari ni. So saya harap anda semua berhati-hati ketika trade. Saya expect gold ni mungkin boleh bounce balik. Saya expect dolar pun akan menjadi sedikit kuat. Dan kalau misal kata GU dengan NU kena, maksudnya dia bounce, dia sell, dia jatuh. So we are seeing retracement daripada US dollar index sebenarnya. Okay, so itu saja, kita jumpa lagi. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.